panjang sebelah kanan, ya, sebelah kiri agak pendek, tinggal di orang berselimut. Posisi seperti ini adalah di saat kita tengok solat, di saat duduk-duduk istirahat dalam mobil, waktu berjalan. Lagi dengan lampu hijau, head lah. Rapil-pil, warham, lampu hijau yang biasa. Jumpa lagi dengan وعلى آله وصحبه أجمعين. Bapak Ibu, kita jauh insyaAllah ada dapat ID card yang tinggal-tinggal dalam kamar atau tinggal-tinggal tempat kamar mana dipakai selalu. ID card yang diberikan mohon dipakai selalu. Dan insyaAllah kita akan berangkat ke Jakarta, nginap 1 malam Jakarta. Besok baru kita akan terbang ke Madinah. Jadi nanti boleh ganti baju sampai di hotel di Jakarta. Besok kita pakai batik lagi berangkat ke Madinah supaya tanda grup kita, ya, jangan tercecer. Kemudian kami infokan menyona rencana ajak-ajak bak toilet, bak hamam, bak kamar mano. Dia berita, dia pegang bangun. Dia ajak juga, karena dia transit tu, kan? Kadang-kadang diarahkan sebit, ya. Kemudian di motor, ajak hotel di motor, tinggal lebih tahu, ya. Mohon sama-sama, perhatian, Jadi menyona rencana ajak kamar mano berita, bak kedua rombongan. Bak Don je, bak Abi je, bak Abu je, bak Abon je. Dia berita, dia pegang. Nyo Abon tu menjak kamar mano dia. Dia perih apa? Yang mana apa? Nyo nak pernah ajak kamar mano dia berita. Baik dia jajak ju. Jadi jajak ju hendak pegang kamu tu pakai di motor. Menghitung urang dah hana urang tu. Menggabung kita tak rombongan dia. Ya. Jadi mohon perhatian, kemanapun kita pergi infokan. Ya. Kemudian nyo baik ni pulau-pulau dekat, indikat dari pulau-pulau baik itu ke Jakarta maupun sampai Madinah atau di Mekah nanti. Ya. Dan insyaAllah kita sama-sama akan berangkat. Kita akan bagikan paspor di dalam. Ya. Kita doa sama Abu insyaAllah. وعلى الأقل بين عامك مزيدا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك وسلم على سيدنا محمد يا ذا الجلال والإكرام وسلم رضي الله تعالى عن ساداتنا عن سيدنا رسول الله أجمعين اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ونحسن أجلنا يا مولانا بحسن الخاتمة ولا نحسن أجلنا يا مولانا بسوء الخاتمة اللهم اجعلنا لنا كلام عند آجالنا كلمة لا إله إلا الله اللهم طول لنا وصحيح أجسادنا ونور قلوبنا ثبت إيماننا واحسن أعمالنا وسع أرزاقنا إلى الخير قاطبنا ومن الشر أبدنا وقنا حوائجنا وإلهم في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم حسن مقاصدنا وبلغ مرادنا ويسر أمورنا أن تحسن مقاصدنا أن تبلغ مرادنا أن تيسر أمورنا أن تغفر ذنوبنا أن توسع رزقنا أن تصلح حوائجنا وإلهم في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يسر علينا ولا تؤثر علينا اللهم يسر في سفرنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل جمعنا هذه جمعا مرحوما تفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم اغفر لنا ذنوبنا ذنوب والدينا وارحمهما وربيانا
والآباء والأستاذ والشيخ ولإخواننا ولأجدادنا وجداتنا ولمن أحسن إلينا ولمن له حق علينا لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والأحياء منهم والأموات تابعا بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم أنت خير الراحمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين الفاتحة. Ya, sekarang kita masuk sama-sama ya. Nanti paspor dilaksanakan. Ya. Alhamdulillah, travel Darul Izzah, Masya Allah, paling depan di Raudhah, dilancarkan sama Allah Ta'ala. Mudah-mudahan doanya diijabahkan sama Allah. Insya Allah rezekinya lancar, sehat walafiat, panjang umur, kesini lagi insya Allah secepatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Ustaz. Tengok bagaimana lagi santai. Videonya santai.
mana? Udah di mobil. Apa Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada hari ini hari Kamis. Alhamdulillah saya keluarga Reza berada di Jabal Magnet, sedang tamasya di Jabal Magnet sama Darul Ijah Barokah Takbir, Allahu Akbar.